lagi di mana? Halo semuanya, Naila sedang berada di sebuah hotel di Jakarta menghadiri acara YouTube Fanfest Creator nih teman-teman. Wah, ternyata banyak YouTuber kids nih teman-teman. Yuk kita sama Tetek, siapa itu namanya? Almara Channel. Halo kakak. Naila. Nanti masuk ya. Dendis. Ya, ganteng banget. Halo kakak. Halo. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Videonya bagus-bagus loh. Nailanya tanda tangan. Naila. Apa kabar? Yeay, sukses Naila. Acaranya. Inilah teman-teman acaranya. Ya, oke 5. Raja, everybody. Take a picture. Oke, everybody, oke? Ready ya teman-teman ya? Oke teman-teman, kita foto biasa dulu pas foto, just normal foto. Siap? Teman-teman, aku bakal bilang YouTube Creator Camp, teman-teman bakal bilang sukses. Oke? Siap ya? Hah? Apa? Oh ya, aku bakal bilang YouTube Creator Camp Indonesia, teman-teman bakal bilang sukses. Gitu ya? Oke ya, kita coba pertama. 1, 2, 3, YouTube Creator Camp Indonesia. Oke, sekali lagi ya. Indonesia. Langsung kalau yang udah punya labelnya, kalau konten strategi di sini. Pulang dulu. Sini dong. Sini dong. Dadah. Mau pulang dulu, sudah malam.